Pozdrav svima, ja sam Amina i dobrodošli na moj kanal. Mi često provodimo vremena raspravljajući se, a nismo ni svjesni da kasnije zaboravimo zbog čega smo se posvađali. To veoma iscrpljuje našu energiju. Mi često izgovorimo ono što ne mislimo, samo da bi drugog povrijedili. Nažalost, iz toga se najviše javlja naš povrijeđeni ego. Pravi problem je u tome što mi očekujemo od suprotne strane da nas razumije, da nam čitaju misli, a oni zapravo i ne znaju zbog čega smo mi ljuti. Zato je najbolje kada dođete do te situacije, povučite malu ručnu, stavite na pauzu, jer šutnja je zakon. Jer mi mislimo, ako nastavimo da pričamo, da ćemo doći do nekog rješenja, a to je u krivu, jer to priča naš ego i baš zbog toga nas drugi ne razumiju. Ako ikada dođete do te situacije, najbolje bi bilo da provedete neko vrijeme nasamo, jer nećete stići ni dokle sa uvredama, ni jedan dan, ni jedan mjesec, ni jednu godinu. Jer i dalje ćete se sjećati tih uvreda. Ako ste spremni da se borite, nađite nekog neutralnog da vam udijeli savjete. Neko ko će da vam pokaže šta da uradi obje strane. Jer zapamtite, neke izgovorene riječi mogu biti oproštene, ali vjerujte, ne mogu biti zaboravljene. I nemojte dozvoliti da jedna riječ uništi vaš život. Ne dozvolite da nešto što je izgovoreno za 10 sekundi uništi vaš život narednih 10 godina.